Amemba a mbunge ya kaunti ya Kajiado ni marĩrĩirie na kũhĩtũkia mũbango wa ũiguano gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ĩno na bengi ya Equity wa kũmarĩhagĩra mĩcara ya aruti a wĩra rĩrĩa thirikari nene yacererwo nĩ kũrekereria kĩgĩna. Hapo awali mishahara zimekuwa zikichelewa, exchequer releases zimekuwa zikichelewa, na unapata ya kwamba wale ambao hawana nafasi ya kulipwa allowances ambao ni members of the staff, wengi wao ambao wana nafasi walikuwa wameumia sana. Wako na loans kwa banks, wako na statutory deductions, mambo za NHIF na vitu zingine mingi, wale ambao wanafanya savings na vitu kama hizo. Ngirimiti ĩno ĩgũteithĩrĩria kũnina mathĩna marĩa makoretwo makĩoneka ta maruti a wĩra kũgomera wĩra nĩ ũndũ wa marĩhi mao na gũtigĩrĩra motungata ma kaunti nĩ marathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Wafanyikazi wetu watakuwa wanapata mshahara yao wakati inafaa bila kuchelewa, na hiyo ni wano mzuri ambaye haitaleta mambo mingi. Pesa ikichelewa kutoka national government, mshahara haitachelewa. Equity Bank tunashukuru sana kwa kuweza kuweka hiyo mikakati. Ma-MCA makigathĩrĩria mũbango ũyũ nĩ macokeirie thirikari ya Governor Lenku ngatho nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra watho gũkinyanĩria maũndũ na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire. Sheria mpaka ipitie kwa bunge la county ili iwe sheria, na tumefanya hivi ili wafanyikazi wa county wasiweze kuumia. Tunataka wawe motivated, wafanye kazi vyema. Kwa hivyo leo tuko na ripoti njema kama Kajiado County Assembly kwa wafanyikazi wote wa Kajiado ya kwamba mishahara itaweza kupatikana kwa wakati. Na mswada huu wa bunge wa Kajiado County Assembly ama viongozi wetu wameweza kuchukulia kisawasawa na tumepitisha. Kaunti ya Kajiado ĩrĩa yongerera ithabu-inĩ rĩa kaunti ingĩ itanyiheire 40 iria cigĩte na ngirimiti 10 na bengi ya Equity na kugĩra ũhoro mathĩna ma gũcerithĩria aruti a wĩra mĩcara. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.